Smislio sam neki dan jednu rečenicu, pitao je me kako si, kažem ja dobro sam, ali to će hvala Bogu proći. Grešio sam mnogo, sad mi je žao što nisam još više i što nisam luđe, jer samo gresi, kad ja budem stao, bit će moje delo, a sve drugo tuđe. Pozdravljam vas sve koji ste došli u galeriju izdavačke kuće Prometej, da se zajedno setimo Duška Trifunovića i posebno pozdravljam sve one koji nas prate preko Facebooka uživo, pošto znamo da ne smemo da se masovno okupljamo, onda na ovaj način obezbeđujemo da i oni drugi koji vole Duška Trifunovića mogu da budu sa nama. A ovo na početku vidjeli ste je jedan veoma duhovit, a i sentimentalan početak koji nam je priredio Karol Kovač, izvanredni novinar naše novosadske televizije. Napravio je izvanrednu emisiju, tako da ko to ne zna može da potraži, mislim može da se nađe na YouTube-u da se vidi nešto više. A zanimljivo da vas ja večeras pozdravljam, iako u Prometeju prvo kao predsjednik pokrajinskog odbora Saveza udruženja Koreni, jedne nevladine organizacije koja se sastoji od mnogo opštinskih udruženja. Ima nas već verovatno najmanje 50 opština u Republici Srpskoj i Srbiji koji su se uključile. Imamo pokrajinski savez i republički savez i u naslovu čuvene Duškove pesme Tajna veza krije se i ono što nas sve povezuje. Dakle, okupili smo se po jednoj drugačijoj osnovi nego što su se ranije ljudi okupljali, ta neka čudna, a neobjašnjava reč dijaspora koja kad vas neko pita mislite da znate, a kad treba da objasnite šta je, ne znate pošto je to jedan čovek tamo, jedan ovamo, jedan voli svoju zemlju zbog onoga, ovaj neće da dođe i tako dalje. Pošto mnogo puta se do sada to nešto pokretalo i raspadalo, pošto recimo u samom Beču ima najmanje 6-7 udruženja koja misle da predstavljaju sve Srbe u Austriji, a u stvari se krije iza toga jedan čovek koji hoće da ima neku korist od toga ili neko ko nije sposoban da napravi neko pravo udruženje. Mi smo rešili da se okupimo tako da bude što je moguće više ljudi koji zaista nešto mogu da doprinesu, a da nemaju nikakav lični materijalni interes u tome. To je prvo pravilo. I evo, Duško Trifunović je taj koji nas je i podstakao da danas zajedno imamo okupljanje. Pretpostavljam da nas prate naši članovi sa svih strana, a čućete kasnije i mog prijatelja Milana Gutića koji je mnogo učinio oko toga da se svi ovde okupimo.
Ono što bi ja sad rekao kao Duško prijatelj i izdavač, to je da je potpuno jasno kako prolaze godine da Duška nema živoga, ali njegovo delo živi i nadživeće mnogo, mnogo generacija. On je ušao potpuno u narod, u čitanke, popularna muzika je uradila mnogo za njega i on kao da je to uspeo da napravi zaista mudro, da pusti neka ga vole tako i da misle da je on jedan jednostavan pesak koji se lako peva, a u suštini je čovek koji u sebi nosio mnogo mudrosti, životnih bolova, radosti i umeo to da pretvori u pesme koje se pamte i koje se čitaju. Mi smo uspeli, kad je Duško došao u Novi Sad, već posle nekoliko godina napravimo njegova dela u 15 knjiga, posle toga smo objavili još više od 10 knjiga, ali je objavio na raznim drugim stranima Duško mnogo toga i imamo jednu našu porodičnu anegdotu koja otprilike ide ovako, kad je Duško prvi put došao sa tajnom vezom koju je objavio kod nekog drugog izdavača, a to obično nisu bili neka komercijalna izdanja, nego biblioteka iz nekog opštinskog mesta gde je Duško bio, ajde da ti mi nešto objavimo, da bi mu dali neki honorar. I onda on donese tu knjigu i onda mojoj supruzi Borki da knjigu sa posvetom, a Borka mu vrati i kaže ne primam piratska izdanja. Znači smatralo se da je Duško Trifunović i Prometej da su jedno. Hteo sam još da samo kažem da je Duško za ovog našeg druženja od početka 90-ih do njegovog odlaska pre 15 godina prokrstario Srbiju uzduž i popreko, da je svugde ostavio velike tragove prijateljske. Ima jedna divna knjiga koju su objavili zajedno on, Ršum, Dragan Radulović i Mošo Odalović, Lirski pokret, s time su oni bili omiljeni gde god da se pojave, letnji festivali, druženja po domovima kulture, po pozorištima. To je zaista nešto neverovatno i oni su u tim najtežim godinama doneli mnogo, mnogo radosti običnom svetu. Ovde smo u Novom Sadu imali mnogo lepih događaja, a ostaće zapamćeno i mislim da u istoriji Prometeja ne postoji atraktivnija fotografija od završetka promocije Duškovih dela u Studiju M. Studiju M je bio okupiran, nije moglo da se uđe, morali su da stave lance na vrata na kraju, koliko je bilo sveta, ali fotografija, kad je to sve završilo, to ushićenje na licima i raspoloženje je govorilo da je Duško zaista omiljen čovek. Mi smo spremili nekoliko prvo priloga iz tog starijeg vremena. Sad ćete vidjeti ljude koji govore na komemoraciji ili posle sahrane Karolju Kovaču daju izjave i obratite posebnu pažnju na početku ovo što govori akademik Svetozar Koljević. To je ono što mislim da treba da ostane kao jedan dokaz kakav je Duško zaista bio pesnik. Sećam se Duška Trifunovića iz njegovih studentskih dana. Darovit, pronicljiv, vedar i uvek sav svoj. Kad bi Duško svratio u naš dom na Bjelavama, ponekad bi moje maloj kćerki ispričao neku izmišljenu priču, a ona ga je slušala široko otvorenih očiju. Tako smo ga i mi slušali na njegovim književnim večerima, na kojima se estradno pojavio jedan prirodan ljudski glas. Taj prirodan glas i uspravan hod pokazivao je da je Duško nezavisna ličnost. Njegova poezija tada na svojim vrlo popularnim počecima okupljala je mlade i stare, sve one koji nisu uvek bili za ono što je trebalo biti, koji nisu bili, kako bi se današnjim jezikom reklo, politički korektni, koji dakle nisu bili licemeri. Već prvi korak Duška Trifunovića na Filozofskom fakultetu to vrlo jasno pokazuje, ali ne zaboravimo, to je razgovor ne samo sa svojim vremenom, nego i sa večnošću. Duško je bio zamoljen da napiše
jedan prilog za Zidne novine i očekivalo se nešto prigodno za tu priliku. A on je napisao svojom rukom kao jednu parolu: nije samo Drina kriva, kriva je Tara, kriva piva, kriva svetla perspektiva. I kako tada, tako i danaske. Svi su mislili da se Duško šali, a Duško je nastavio da se šali na sebi svojstven, setan, lirski način. Neka nam još neki njegov stih kaže o njemu kao čoveku i pesniku više nego što bih ja mogao. Mudracima oduvek drhte ruke i merila se tresu. Još raskošnije se taj doživljaj sveta, koji podrazumeva i lice i naličje, ogleda u njegovoj pesmi Znam zašto. Hoću da budem čovekolik i kad mi izvrate kožu. I na sličnoj, da tako kažem, unutrašnjoj vedrini sazdan je jedan od tamnijih aforizama Duška Trifunovića. Čovek koji se razume u šale jedini može da shvati ideale. Znaš kako, Duško je bio, on je opismenio cijelu jednu generaciju, a moja generacija nikad ne bi pisala kao što je pisala da nije bilo njega. Pero je lijepo rekao, to je bilo toliko vatre da se moglo grijeti puno nas na njoj. I ta vatra zbilja grijala cijelu jednu generaciju koja je pokušavala da piše u to vrijeme, mi smo bili klinci, a on je bio neko ko je stavio kriterij, sve tako, veliki gubitak. Teško nam je u ovom trenutku, ali ja sam mislio da će se izvući iz ove teške sada ovog udara zadnjeg, ali Boga mi izgleda da je dugo ga je pritisak morio. Žao mi je stvarno. Mislim, to je jedan od retkih ljudi koji je onako naš, koji je dobar, sazdan od ljepote. I baš mi je teško, ali... Koji bi mu epitaf trebao da stoji na nadgrobnoj ploči? Šta ti misliš? Pošto je on imao toliko... Pravo luda, sve se mijenja, samo ti ostaješ, znaš. Pa teško će se naći, teško će se ponoviti toliko duše u jednom čoveku, u jednom Dušanu i toliko trijumfa u jednom Trifunoviću, kao što je to bio slučaj sa Duškom. On nije bio u stvari ni svestan. Neki su ga zvali princom, a on je u stvari bio već car. To se vidjelo i na ovoj sahrani, na ovom posljednjem ispraćaju, na ovom oproštaju, koliko je ljudi, koliko je dobrih ljudi došlo da ga isprati. Ja se ne sjećam da je bilo ovakve sahrane u ovim našim krajevima, kao što je ovo. Pa ovo se praktično može upoređivati samo sa sahranama kako je imao Zmaj Jova svojevremeno kad je pola Srbije bilo na sahrani ili pa čak ne mogu da kažem, ali i na sahrani Duška Radovića bilo je dosta naroda, ali nećemo se po sahranama sad rangirati. Umro je i ja se nadam da je on sigurno među anđelima, sada ovog trenutka. Pa praktično njegova smrt se više ne tiče njega, nego se tiče nas koji smo ostali. Da tugujemo i da ga se sećamo, da učinimo nešto, da on živi. Vladeta Jerotić kaže da se čovek, umetnik, usavršava i posle smrti. Sad, ja sam dugo razmišljao kako se to usavršava i posle smrti. Tako što će Duško Trifunović sazrevati u svojim čitaocima
i dalje. Oni će ga usavršavati. Uzeo sam ove dve knjige zato što večeras neće govoriti Bogica Mijatović, rekao, ja sam već mnogo puta govorio o Dušku i htio sam da ukažem na to kako se može i kad čoveka nema nastaviti da se traži po njegovom delu. Bio sam svedok razgovora kada je Bogica tvrdio Dušku pre jedno 20 godina, Duško, vi ste napisali sigurno preko 100 pesama koje su izvodili drugi razni pevači i orkestri, a Duško je tvrdio da ne može biti 100, onda mu je Bogica dokazao da je imao jedno 130 pesama. I od Duškovog odlaska pa nadalje Bogica je tragao i u ovoj knjizi, znači svaka pesma ima zabeleženo koji je nosač zvuka, koji je kompozitor, koji je aranžer i koji je pevao. Zaista fantastičan posao i ovdje ima 313 pesama i smatra se da ne postoji primjer u svetu da je, dok je bilo ovo oko 150, mislilo se da je Bob Dylan pravi pesnik čijih je pesama najviše izvođeno, ali po ovome sad što znamo, Duško ga je nadmašio. Ova druga manja knjiga je nešto zaista veoma lepo. Bogica je uzeo i čitao je sve Duškovo i prozno i poetsko i sve intervjue i preslušao je i ono što je, znači nije štampano i vadio je iz toga ono što bi mogle da budu drugima pouke za život. I dao je naslov, a Duškovom rukom je to i napisano, Slušaj mene, a čini po svome. I tu ćete naći mnoštvo lepih, duhovitih izreka koje su poput onih koje imamo u knjizi Ive Andrića, Znakovi pored puta. Drugi čovjek, osim Bogice, koji je najviše učinio posljednjih godina da se, kad se okupljamo, da se nešto lepo kaže i uradi sa Duškom, je Milan Gutić, naš zajednički prijatelj i jedan od ogromnih pokretača naše ove velike asocijacije Koreni. Milane, ja te molim da se sad ti obratiš. Dobro večer, poštovani prijatelji kulture, stvaralaštva, prijatelji Prometej kuće Korijena, a iznad svega prijatelji Duška Trifunovića. Govoriti o Dušku Trifunoviću je i čast i privilegija, kao što je čast i privilegija biti večeras među malobrojnim koji su dobili priliku da učestvuju na ovoj akademiji. Dosta naših prijatelja koji su u tuđini večeras će se javiti šta misle o Dušku. Razmišljajući šta reći vrijedno, došao sam do zaključka, mnogo godina sam poznavao Duška, ali smo 15 godina intenzivno živjeli i danas nas 15 godina nema više zajedno. Jedno sam mišljenje imao o Dušku za života, na kraju njegovog života, drugo mislim danas posle 15 godina. Duško iznad svega je bio filozof. On nama, bliskim prijateljima, mnogo nedostaje po svome odnosu prema životu. Da bi samo rekao kakav je to odnos prema životu, Duško ima jedan tako mekan, izgrađeni odnos i ništa u životu stravično nije smatrao. Koliko Duško gledao realno na život, reću vam jednu istinu koju možete naći u njegovim dijelima. Negdje 90. godine napravili su kuću divnu, kućicu on i brat Luka kod Broda u Sjekovcu. Ima jedna slika u jednoj monografiji, divna kućica, dvojna, on i brat Luka s jedne strane i kaže ovo smo napravili ja i moj brat Luka 90. godine. Ruševina sve izgorilo, a dol piše ovo su ostala braća napravila 92. Zamislite veličine čovjeka koji nijednog časa ne pokazuje bol, ne tugu i učio nas je kako se odnositi prema životu. U najtežim trenucima i u nekim životima svoga života imao je snage i svježine da gleda na prošlost istini u oči. Negdje već 2005. kad je već bio Duško u nekim svojim godinama i kad je osjećala se malaksalost, pitao ga jedan novinar, Duško, koga očekuješ da će se oprostiti na grobu, iznad groba tvoga? Rekao je, očekujem Peru Zubca. A šta očekuješ da kaže? Očekujem da kaže šta bi dao da se na mom mjestu. Hvala ti Dule, laka ti crna zemlja. Sad će nam se obratiti gospodin Svetomir Mihaljev u ime opštine Sremski Karlovci. Danas smo bili u Karlovcima na groblju, tamo je Duško sahranjen po svojoj želji i Novi Sad i Karlovci su dva grada osim njegovog Sarajeva koja su mu bila najvažnija u životu. Izvolite.
Poštovani prijatelji i poštovaoci dela i života ličnosti Duška Trifunovića, želim vam dobroveče u ime opštine Sremski Karlovci, odnosno u ime predsjednika opštine Sremski Karlovci Aleksandra Saše Stojkečića, koji se izvinjava zato što nije mogao da prisustvuje iz drugih obaveza ovom skupu. Izuzetna je čast govoriti dva puta u toku jednog dana nešto o velikanu kao što je Duško Trifunović. Zapravo, malo pre sam to čak i razmišljao o tome, u suštini, kada dva puta o nekome pričate nešto lepo, znači da taj čovjek zaista nešto i vredeo. Nama u Sremskim Karlovcima izuzetna čast što je Duško Trifunović jedan deo svog života proveo u našem gradu. Nažalost, sudbina kojega je dovela u Sremske Karlovce nije naravno nikome prijatna, samim tim ni bilo kom čovjeku, jednostavno ratna dešavanja dovela su ga na ova područja i vezala ga za Sremske Karlovce. Mi volimo da kažemo u Sremskim Karlovcima da u suštini naša neka poetska istorija moderna počinje sa Brankom Radičevićem, učenikom Karlovačke škole, jednim od najvećih pesnika na našem jeziku, a za sad završava se velikim imenom Duška Trifunovića. Veliki deo Duškog života prošao je izvan Sremskih Karlovaca, mi smo obeležili taj neku ruku zadnji deo njegovog života i u stvari bili smo mesto koje je Duško Trifunović odabrao za svoj život, ali i za poslednje počivalište. Imamo taj običaj isto u Sremskim Karlovcima da kažemo kako zbog jednostavno položaja naših groblja koje se nalaze na bregu u stvari svoje pokojne iz nekog znaka zahvalnosti za ono što su učinili za naše mesto sahranjujemo između neba i ljudi, dakle iznad mesta gde živimo i mesta gde počivaju božanstva, dakle kao što su antički Grci u stvari postavljali svoje heroje između ljudi i nebesa. Tako da u suštini Duško Trifunović jeste jedan moderni heroj našeg doba, iskreno njegova poezija koja je opevana u popularnim pesmama rock i pop muzike obeležila je moje detinjstvo, detinjstvo moje generacije, možda je on jedan od ključnih razloga, odnosno uzročnik onoga zbog čega moja generacija danas slabije prihvata modernu muziku iz jednostavnog razloga što u njoj ne vidi poetsku lepotu. Bili smo vaspitani zapravo na izuzetnim pesničkim kvalitetima koje je pre svega u jugoslovenskoj pop i rock muzici stvorio Duško Trifunović, održavao. Tako da sa te strane u svakom slučaju možemo biti ponosni da se smatramo mestom gde je Duško proveo jedan deo svoga života. Nažalost, ja nisam imao prilike da ga upoznam. Ne mogu da pričam priče iz njegovog ličnog života. Prosto na ove prostore Sremske Karlovce, Novi Sad, došao sam nešto kasnije. Tako da u svakom slučaju mogu da pričam samo iz tog značaja koji Duško Trifunović imao za kulturnu istoriju Sremskih Karlovaca zadnjih godina kao jedna velika pojava i ono što Sremski Karlovci potenciraju kao jedno turističko mesto jeste upravo da naglase pre svega generacijama koje su živele uz Duškove pesme, pre svega preko popularne muzike, da je to mesto koje ima zbog čega u suštini da se ponosi Duškom Trifunovićem i da se smatra jednim od mesta u kojima je on živeo. Svakako velika čast, nešto što jeste malo, to sam danas isto rekao na groblju surovo, ali Duško Trifunović je jedan od turističkih potencijala našeg mesta, jednostavno ljudi dolaze, a to je činjenica, da vide grob Duška Trifunovića, da se slikaju na Vidikovcu, pored spomenika Duška Trifunovića, što samo govori o njegovom značaju za mnoge generacije sa prostora bivše Jugoslavije, a druga stvar jeste da eto mesto na kojem se nalaze njegovi posmrtni ostaci, dakle Čeratsko groblje i taj Vidikovac gde se nalazi njegova skulptura, pružaju Dušku da sa dva mesta posmatra Sremske Karlovce
koje je, kažem, sticajem okolnosti izabrao za svoje poslednje počivalište. Želeo bih da se zahvalim svima na ovom pozivu, još jednom izvinjenje u ime predsjednika opštine koji nije mogao da prisustvuje ovom skupu i u svakom slučaju drago mi je da ovih 15 godina od smrti Duška Trifunovića obeležavamo i predstavljamo na jedan način da on još uvek živi među nama. Postoji taj običaj u nekim zemljama, recimo kao što je Francuska, gde se imena ulica ili trgova daju tek posle 10 godina od smrti. Kada neko preživi 10 godina u javnom mnjenju, znači da je zaista bio vredan pomena. Eto, Duškove smrti, nažalost, prošlo je 15 godina, a činjenica je da on još uvijek živi u nama, u našim srcima, u našem jezičkom izražavanju kroz upravo dela, tako da u svakom slučaju predstavljam opštinu koja može biti ponosna na to da je Duško Trifunović živeo u njoj. Zahvaljujem se. Hvala gospodinu Mihaljevu. A sada ćemo vidjeti i čuti nekoliko nama dragih ljudi koji su voljeli da budu sa nama, ali nisu mogli, pa su se tako obratili. To su Goran Dračar sa Pala, koji godinama organizuje Dane Duška Trifunovića, Neda Ukraden, Pero Zubac i Duškov Gabor Lenđer. Pa pričati o Dušku Trifunoviću je nezahvalno s obzirom da je Duško Trifunović ostavio ogroman pečat u srpskoj poeziji, bosansko-hercegovačkoj, nekad do ovog rata, danas srpskoj. Međutim, Duško Trifunović se vrlo malo zna kao pjesnik. On je najpoznatiji kao pisac pjesama koje su komponovali poznati rokeri. Kada bi se sad izvukle sve pjesme iz fundusa kojima je tekst pisao Duško Trifunović, rock'n'roll bi bio žestoko oslabljen. Nažalost, Duško Trifunović će ostati poznat po pjesmama koje je pisao od teške industrije, bijelog dugmeta i tako dalje, da ne nabrajam. I svi će ga pamtiti po tome, a vrlo malo ljudi će se prihvatiti knjige i pročitati ono što je on zaista pisao, stvarnu, pravu poeziju, osim one pjesme Griješio sam koja se mota po društvenim mrežama i već svi znaju na pamet. Duško Trifunović ima zaista zavidan pjesnički opus. E sad, nezahvalno je uopšte pričati o njemu, on je bio veliki Duško kad sam ja bio mali dječak, danas je Duško već 15 godina, nažalost, pokojni i onaj život koji on proživio do rata, pogotovo poslije rata, kada se poprilično zlopatio dok nije došao do stana nekog koji je dobio od Novog Sada. Ima tu mnogo toga da se priča o Dušku Trifunoviću, ali mislim da će sve da padne u zaborav, a ostaće pristao sam, bit ću sve što hoće, šta bi dao da si na ovom mjestu i tako dalje. Srećom na Palama ili u Palama, što je pravilno reći, održava se svake godine manifestacija Dani Duška Trifunovića i to je jedan od načina da se sačuva uspomena na njega, mada na tim danima se opet, kaže, malo govori o Dušku kao pjesniku, a više o Dušku kao autoru poznatih rock balada. Nadam se da će se i to u narednom periodu promijeniti, što promjenom koncepcije Dana Duška Trifunovića, što malo većim upoznavanjem sa njegovim pjesničkim radom. Duško Trifunović je čovjek koga sam upoznala početkom 70. godina u redakciji televizije Sarajevo, koja se zvala Na ti. Okupljala je sjajne mlade pjesnike, talentovane ljude poput Duška Trifunovića, poput Rajka Petrova Noge, Velje Miloševića, Todora Dutine, Ivana Kordića, Branka Čučka i mnogih drugih pjesnika. Okupljala je sjajne muzičare, ali i sjajne reditelje koji su nekim novim videoizrazima davali jednu sasvim novu dimenziju tog zabavnog, ali edukativnog programa. Tada se desilo, kada sam ja na početku svoje zrele dobi, na prvoj godini fakulteta, ušla u tu redakciju i upoznala jedan čaroban svijet pametnih, zanimljivih ljudi i sjajnih pjesnika. Duško Trifunović je čovjek koji je bio dovoljno jednostavan i drag, a dovoljno mudar
i pametan, da njegove riječi, bez obzira koliko on mislio da su lagana pjevana poezija, ostaju daleko iza njegove smrti, da žive, da poručuju, da opamećuju i da naravno budu svjedok jednog vremena. Bilo da pjeva ima neka tajna veza, bilo da pjeva glavu luda, bilo da pjeva pristao sam biću sve što hoće, Duško Trifunović je i pjesnik i satiričar. Čovjek koji je imao tu sreću, kao što kaže, da mu se sa njegovim pjesmama desi ono najbolje, a to je da budu pjevane, da ih pjevaju dobri pjevači, a tih godina u Sarajevu je zaista bilo mnogo talentovanog i mladog i starijeg svijeta, koji su izvanredno razumjeli to što je on napisao i koji su odlično otpjevali, pa će i danas te pjesme biti na repertoaru i Bijelog dugmeta, i Zdravka Čolića, i Vajte, i mnogih drugih poznatih imena. Eto, ja sam imala tu sreću da sam jedan od svojih koncerata htjela da zapravo Duško Trifunović bude taj koji će reći par riječi, da otvori prosto koncert i da me u jednom Beogradu, u kome smo eto došli svi iz Sarajeva, okupljeni, bliski i svoji, da kaže i prozbori nešto što bi ličilo na mene i što bi bio divan uvod za moj koncert. On je samo rekao: i bi riječ, neka počne pjesma. To je bio najljepši uvod koji sam mogla čuti i koji je mogao smisliti. Duško je bio divan, drag, duhovit, jednostavan, srećan, ali čini mi se i mnogo nesrećan, jer je doživio sudbinu koju su prije njega mnogi pjesnici, ali drugi pametni ljudi, pošteni ljudi, doživjeli na ovim prostorima. Doživio je da bude protjeran. Desilo se to mnogim ljudima iz te redakcije i Mila Bilbija, sjajni autor, televizijski autor, koji je za režiju tih emisija na Ti dobio mnogo brojne nagrade na TV festivalima, isto tako doživio je da umre zaboravljen i degradiran u maloj konobi u svojoj Boki Kotorskoj. Dule je imao eto tu nesreću da bude po kuriru otpušten, da ode jer je vidio da je potpuno nepotreban, suvišan i da ga se boje, da predstavlja opasnost, ali srećom naišao je na nekog koga podržava, voli i razumije. Ja pretpostavljam da je ne samo Prometej, nego ljudi okupljeni oko gospodina Gutića i oko te plemenite edicije i ideje da se jednostavno stavi zvono, da nikad ne siđe sa ovih imena i da vječito zvoni i opominje, da je to nešto što je najljepše što se moglo desiti posle njegove smrti, osim naravno ako se izuzme činjenica da će njegove pjesme vječito živjeti. Eto, u to ime ja samo mogu reći počivaj u miru, neka ti je laka crna zemlja, a mi ćemo pisati o tome koliko smo bili srećni da smo te poznavali, da smo pjevali tvoje stihove i kao što kažeš ti, knjigu mog života piše duša, tako ja tebi kažem, eto, pišem sada knjigu svog života u kojem ću sigurno posebno mjesto odvojiti i za tebe. Neka ti je vječna slava i hvala, Duško Trifunoviću. Javljam se iz izolacije bez maske, a Vladimir je stavio masku i stoji iza ovog aparata. Na grudima mi je
nova knjiga Zlatan prah, zlatni prah, anegdote o najvažnijim ličnostima sveta. I kako sam ja preko Duška ušao u ovu knjigu. Da pričamo kao što treba govoriti vedro danas na ovaj dan, kad ga se sećamo uvek sa tugom što nije s nama, ali sa radošću što smo bili njegovi prijatelji. Imali smo tu čast i sreću. Piše, pošao Pero Zubac na književne susrete na Kozari i rekao svom prijatelju Dušku da će biti u Prijedoru. I u sred neke književne večeri zvoni telefon, Pero pogleda, piše Duki, ajde samo uzme i kaže, izvini Duki, ja sam u roamingu. Kaže, koji u roamingu, zar nisi rekao da si u Prijedoru? I tako, eto, ta vedra anegdota, istinita, ušla je i u ovu knjigu o znamenitim ličnostima sveta. Ono što je lepša vest, to je ova knjiga izašla u Sarajevu. Ovaj portret Dragana Stefanovića, čovjeka koji je radio najlepše omote bijelog dugmeta. Teška industrija, priredio Miloš Zubac. Za Art Rabic, koji vodi Goran Mikulić, sin čuvenog slikara Marija Mikulića. Knjiga je izašla u Sarajevu. Teška industrija, sa Miloševim predgovorom, sa najboljim Duškovim pesmama, sarajevskim najčešće, i sa nekoliko sećanja Duškovih prijatelja iz Sarajeva, koji su sada što u Banja Luci, što u Kanadi, što u Americi, što u Sarajevu. Imam još jednu vedru najavu i za Milana i za sve moje prijatelje koji su priredili na ovaj trenutak sećanja. Čuveni dizajner, svetski putnik, pomorski kapetan, počasni poglavica čuvenog plemena Masaji, Mario Leone Bralic, pokrenuo jednu ediciju najbolje od najboljih za kraj ove godine. I prvi odabranici su Ljubav Jelšumović, Momo Kapor, Duško Trifunović i ja. Miloš je već razgovarao sa Anom, dobio saglasnost normalno. Priredit će jednu novu Duškovu knjigu. Ljiljana će prirediti Mominu knjigu. Ršum već skoro završava svoju, a ja ću skoro početi da ponešto pripremam za tu lepu ediciju. Tako je Duško stalno prisvetan. Evo iz Bogicine knjige Duškovi misli, u nekoliko brojeva danas sam vidio Duškovu fotografiju i neke filozofske misli. Duško jeste bio filozof, on bi rekao narodni filozof. Mnogo bi ja mogao da pričam o Dušku, a vi koji ste tu znaju sve te moje priče. Dok smo mi tu, bit će i on s nama. Kad nas ne bude tu, ima ko da nastavlja ova sećanja i brigu o Duškovim delima, o Dušku Trifunoviću, čovekom koji je bio biser naše poezije i uzorit primer prijateljstva. Pozdravljam vas. Jako mi je žao, zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti prisutan na svečanosti posvećenu Dušku i nadam se da će bez mene to protekne u najboljem redu. Puno vas pozdravljam, Gabor Lenđel. Evo, lepo je od ovih naših prijatelja koji su se ovako oglasili. Ja sam znao da je naše ovo udruženje koje ni sve bolje i bolje, ali da već imamo i poverenika za Italiju, saznao sam upravo večeras. Doživljao sam čast da je u Promete večeras ušla jedna draga osoba, gospođa Dragana Moles, međunarodno cenjena operska pevačica iz Rima. Mogu da vam kažem da sam inače rođen u Nišu, a shvatio sam da vi imate neke veze sa tim gradom i zamolit ću je da nas pozdravi i ako ima
volje i inspiracije da nas možda počasti sa makar jednom strofom, s nekom melodijom koju znamo po Dušku. Evo, nema nikog daleko. Sve je u redu. Snaći ću se ja. Ja samo mogu da kažem da možda zvuči kao fraza da mi je bila čast, ali eto, ja sam danas imala prilike da da potugujem malo na njegovom grobu i da se od danas nadalje, i ne samo od danas, naravno da se u budućnosti radujem njegovim pesmama, među kojima je i ova. Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon grub. Njome čovek sebe veže kada bira sebi put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Hvala vam, Dragana, mnogo. I evo, privodimo kraju ovo naše lepo sećanje na Duška. Ja sam se setio da, meni je bar drago da sa nekoliko njegovih stihova završim. Ovo je knjiga Antički poremećaj koja je jedna od posljednjih koje je Duško napisao, a od prvih koje je napisao kada je došao u Novi Sad. I on u predgovoru kojeg je zaključio 1991. u Herceg Novom kaže: samo smo ja i knjiga se zove Antički poremećaj i sve su igre reči, anti, antili, antika. Kaže, samo smo ja i anti moji izumeli, očekivali nešto da nam se ukaže, pa kaže šta će biti. Video sam strah i osjećaj krivnje u njihovim očima. Bojali su se za mene. Oni su bili na sigurnom. U 2-3 reči stali su u istoriju, a sa 3 slova rešavali deo mojih enigmatskih problema. Bili su usamljeni. Oni nemaju nikog svoga. Tek što su otkrili da imaju mene, otkrivaju da me gube. Jer svet kome ja pripadam roguši se i sve više uzima oblik pogroma iz vremena kad su anti bili horda. Video sam antiteze kako plaču na vrhovima talasa, a suze njihove mrznu se na mom licu. I cela knjiga ide kao njegovo obraćanje Svevišnjem, stalno govori oče, i završava ovako. Ja ne znam gde mi je duša, telo mi drže kosti, nisam baš znao da radim kao što rade mudri i sad te molim oče, ako možeš, oprosti. Ako ne možeš, ne moraš. Zaslužio sam. Udri. Hvala vam svima.